Naduk balami kajing ya kelumar bat kajing om senam. Apa yang kejat benriu metai bat ki kukizo. Kebelajar naduk ke laitarik ujemang juga senam arajar arpulai. Hak bada kispangut kibriu kilayap ki ying kisam kila syatang. Keladan naduk kajing syakban ben juga kristan kibusong kibasa. Hak ketai kejala bar kamdam anang ba impal. Hak ba ki metai ki kambun ki day ki Hindu. Kani kala penong ia kasang NSCN-IM na po Nagaland. Bat kumbrur ko dan kibentai jo ke Manipur man kedukti Persya ia ke kenhun beletiap kum ke Arambai Tengkal. Ki ai gidi ki Arambai Tengkal. Arambai Tengkal la kena bagi di kenhun kerja leno dan nesang kai klau. Ki beliau jeng kersan ni ki batau dak sarkar Persya na di banyak Persya ia kejai benriu kuki. Kejeng pelai kebon nak kasih NSCN-IM. Hak arfu artarik matau menai kala ong. Banadu barami ketika jengja kata hak laitarik ujemang juga senam ajar pulai. Kala pitu bahaya ke jengja hapa Manipur. Baru sikat taruh kala suyang perang batpek ika ika banja. Handai mentah kala sang ban UI. Maka sang ban lab. Ya kejeng syak ban ben bagi kejeng syak tombo jengki Kirstan. Hak jala Manipur. Kaseng NSCN-IM kala kedok tiru badai ke Arambai Tengkal kepada keti hak apa pencistam banyak ki Kristan hak di kejala. Kemta kala ong banyak kala yang kaseng kanum supaya kaya ni syong klikti. Apa ke UI bagadon ke sak ben bagi sak tambor di Kristan. Apa ke jala Manipur beralih ke Arambai Tengkal. Kaseng NSCN-IM kala ong ru bagi ke kamram jengka banyak dah ya ke jengim jengki pai Kristan apa Manipur. Kebak ong ru bakal julam baka Arambai Tengkal kadang kejeng isi kadang kejeng syun yang kipai Kristan hak ini kejelah.